kumana ule urasira urukira na huko chini tuelekeza mikono huko. Wina hinya monene akame ya Yesu Kristo. Wina hinya Ida vitore
wĩtĩkĩtie baba na ũrĩa bangĩte mwathani maũndũ macio mothe makinyanĩrie nĩ tondũ wa wega waku. Na rĩu nĩ gũtũhoya rĩtwa rĩrĩ Ngai rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twĩtĩkia. Nipatie ya mafuta niwapake. Hii ni kanisa mpya. Hatujafika lakini yale mafuta nitawapaka niwapeleke 2027 na mpate kenye mnataka katika jina la Yesu Kristo. Tutakaribia hapa, tutaanza na Mungu akubariki.